Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga inta idrama ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga aymi, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet ang nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak apakadawan iti adal ken mangtadliwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Kidawak nga ilingan na kumalatan iti nagan nga aymi. Agmay may sa aklaang nga anak. Daksanggasat tanasapa akmet ana ulila. Pimusay ti inak gapu iti sakit. Kastamat laeng iti amak. Isu adim makkelak nga rod iti puder da lolo ken lolak. Isu na laeng tanagsaruno damat laeng apimusay gapu siguro iti kinabaket ken kinalakaydan. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysan. Lola, apay a pinanawan dakmatan. Kasanuak pa itan. Awanan ka duwag, Lola. Oy, Aimee, gusto nanda ita. Overacting ka mat. Itay ka ba'y asangit ita abay ti bangkay ni nanang. Makarengreng ka na. Maladingita naglagamin, Uncle. Kasanuak pa itan. Tawanan da lolo kan Lola. Awanan kad kadwak, Uncle. Well, ngam di ka agrungaab akasta. Agluha ka lang. Saan amasapol nga irungaab? Wano ipigsam tagsangit. Uncle Raul. Mga paso na dangdanggan. Nagsakit di tinabayag. Magsangit ka. Agluha ka lang. Saan amasapol nga ipigsam? Nawatam. Wala, Uncle. Tangayawan mo tanda na ng kandatang. Umay kalangan agnaed ija balay mi ay mi. Agpaiso, Uncle? Wen, agnaed kan kada kami. Nga magagat ka. Ngamin, jak kaya ti sadot akabalay. Wen, Uncle? Kan nagsardeng ka pala nga gadal. Tapno matulungam na antim alorna kadag iti trabaho ija balay. Amom tagluto. Amok, Uncle. Nasaan nga rod no kasta. Agluto, aglaba, kan agdalos taramidam. May mayatan ti kasta. Kamtag may saka dito'y daan na balay. At least ijay, taadda kami akadwam. Adda kami amang isakit, no bilang taadda mang dangran ken ka. Agyaman ak, Uncle. No makalungaw tayo to, di ituloy mong tunta agadal. Wen, Uncle. Kat agyaman ak unay kada kayo. Agdalos ka dito'y kusina. Kalpasan na, ijay kwarto mi. Kan punasam amin atawa, wan? Wen, Auntie. Agawa am ti agdalos, tagluto kan tupay inton madamdama. Wen, Auntie. Kalpasan ama kaluto ka, laba am to amin dagiti inakas ko a kurtina ken up ti kama. Wen, Auntie. Numalpas mon to amin dagiti ipapaaramid ko. Ingkanto alaan te inorder ko asaba ijay ayan damari mercy, ha? Pangan-anwan niyo ti saba, Auntie. Aramidak abananak yo, ta isursur mo nga ilako. Ha? Oh, apay, di mo kaya? Masadot ka nga agisursor, kasta ka di? Ay kwa, Auntie. Kayat ko, nagagatak amang isursor. Banana Q! Gumatang kayo! Banana Q! Ay, nagrigat gayam ti awan tatang kananang na. Ay, nabanog ako. Ngamjak mat mabalin ti agreklamo kada anti kan uncle.
taong tandak matno ko Ay, sakla makaina na. No pa nagtuturo ganiti rabi Sapay ko mata magatang amin to'y lakok a bananak yo. Iti kasta, masapa akmat a makaawid. Bananak yo! Gumatang kayo! Simangput kamot gaya man kanakan. Wen uncle, Ket, nalakom ka dimot lang amin timpala ko ng dem. ada na bati addo uncle, ngamkinan kon ata mabisinak mat itayon. Apay ngay, isupay ko matibayad dayjay. Apay, di ka nangan aya idagsapa sakba arimor ka. Nanganak uncle, iso na laang ta mabisinak mat ngamin unay itayon. Inton maminsan, agbusog ka, tapno saan mo akanan tilakom. Sayang mo ti mapaglakwam kumay ti dayjay. O ala, bayaw mo lakay. Dayjayan titangdan na naglako iti bananak yo. Ha? Yag mo amin tinaglakwam, ay mi. Adtoy auntie. Agi na ka. Kalpasan na, ingka agluto iti pangrabyan tayo. Ilakok ti balay kan luti day dinanang kan tatang bakit. Kasanong ko mga ilako, ket ni ay mi mo't tinakanagan itay. Iso tinangipatawidan dagiti dadakkelyo. Gaputa isukat nga rod ti pan nakabagi day di manong Armando akapsat mo. Well, nga madamot kanyak ti papeles ti balay kan lote. Kan maysa, kanakakmat na imi. Adda iti puderta. Isong adda nga rod karbangak amang ilako iti dayday. Kat adang nga rodan bayar mo. Ado ti bayar ti hausin lat. Nang rona no napintas ti lokasyon na. Makamu ka nga rod araol. Wen, tapno da pang negosyo ta. Kan pagtuluyon ta matlaang nga gadalay mi. Iti kasta, awan mo't may bagbagana. At dakan ka lakay. Anya ngay kumaan negosyo ti plano. Panunutan tanto na imbag. Inton may gamantan ton ti kwarta. Bakit? Magustuak ti lokasyon ti balay kan lote ngay laklakom, Raul. Ket kasano ngay madam. Gatang mga rudan Di ka madanagan. Tasan kumot nga ipangina. Damag ko at ikaanakam kano matinakanagan ditoy. Apay ngay asikati mangilaklak ko. Ay kwa. Kastoy amin madam. Pudo nga iso tinakanagan ditoy. Tay sugat nga rudti nang ipatawidan dagiti dalakalmi. Kaspan nakabagi day ti kabsat ko nga ama ni Amy. Iso na lang takayat ni Amy ti agtuloy nga gadal. Iso napagnumuan mi nga ilako ti balay ken lote. Kasta ka di. Wen, madam. Sigurado am laang nga awan to ti agbalin aparikot. Inton gatang kunday ti adaga. Awan, madam. Masiguradok day ta. Sige, gatangak nga rudan, Raul. Itatanala ko mun ti balay kan lote. Anya ti planong, Raul? Pampanunutag nga ron na niya ti meta negosyo. Pangalan nga ta? Bagasan, water refilling station, bakery, wano piggery. Ay kat kumpurme kan ka alakay. Tinapatag adda pangibautam iti kwarta ang naglakwam iti balay kan lote. Iti kasta saan amapukaw. Wani nga ron. Anya nga tayo ti kasayaatan ng negosyo. Aywan, kasano ni Amy? Agtuloy matlaang ka di nga agadan. Una, pagtuluyan ta. Tauray malpas na lang ti high school. Mabalinan. Mani, gumatang kayo itinalinta, Mani. Gumatang kayo. Neneng. Ay, wala na. Naggagat kamot ten balasan ko. Ay, wala. Tamaong tanak ngamin, wag sadut-sadutak, nana. Kasta ka di. Sa dino nga iti balayo ditoy. Asidaglaang dito'y, nana. Ay, da kayo ka diti nakagatang iti sigod a balay mi? Ha? Awan. Anak nakakadi ni Raul. Ay, saan, nana? Kaanak-anak. Awan anak da ka ni Auntie Lorna. Kasta ka di. Natay nga minan dagiti dadakkel ko. Kastamat tanda lolo ka ni lolak. Siguneti day di lolo.
Daytoy kano abalay ti pan nakatawid day di tatang ko. Iso nga impanaganda kanyak. Iso na lang ta inlako maten ni Uncle Raul. Tapno adda kano pagadal ko. Kasta aya. Wan, iso makipagnanaadak mat ita ijabalayda. Ay, manungay gayam tigatangan niyo ama ni nana. Kwa, gatanga kami nun balasang ko. Iti kasta, di kan mabannog amapan mangisursor. Agpaiso nana? Wen, mala. Kwentaam numano amin dayta, taiso ti bayadak balasang ko. Ay na, agyaman ak unay nana. Ayan tinaglakwam, ay mi. Adtoy, ante. Kasta agtrabaho ka para iti allowance mo. No di ka agtrabaho, awan mo't pangalaam iti igatang mo kadagiti ka sa pulam. Iso nga agagat ka, wan? Wan, ante. Narigat mo't no puro libre ti itadmikan ka. Malugi kami mo't akin ni uncle mo. Iso nga sam nga rot ti agtrabaho. Tapno addang mo't gonggo nami amang pakpakan kan ka. Nawatam. Wan, ante. Mala, ingka nga rodan nagluto. Apag huston to, inton sumangpat ng uncle mo. Wan, ante. Nakapsot gayam ti water refilling station. Basit ti maganan siya iti binulan. Anong santan aging ga masubot ta tinagpuunan talakay? Ilakoksan. Ipasublat ko iti sa bali. Anya? Agraman ti pigiri. Ilakok mo't amin na nababoy. Anya? Agpautang talagan. Nalaklaka ti trabaho na. Kaya't mo asawan, agpaporsyento ta? Una, 30%. Bakit? Ay, si kang ruta. Imbagkan ka ta business-minded ka. No siya, awan amok ka dagita. Suportaran ka latan, lakay. Agsardeng ka pa ilang ag-eskwela imi. Awan nga minin kwartang aramatam. Anya? Kunak man no usarag tinaglakwan yung iti balay kan lo ti atawid ko. Ha? Ay, kukwa. Sanda pa yung nga binayatan ka na kan? Inutang da. Kasta aya, uncle. Wen, iso nga agsardeng kan. Tani, awanan pagpaadal mikan ka. Ang uncle, kayat ko ti agadal. Iti kasta, adan tumat ko mamay pagpanakkel ko. Kasano aklangan ngay no sa anak a makaadal. Apay ay adi ka makawawat ay me. Saan da ka nga rudin akabailan apagadalan? Kan, saan da abinayadan ti balay kan lote ngayon lakok? Iso nga agsardeng kan. Agtrabaho ka langan dito'y balay. Nawatam? Lunes ita, apay, awan ka di klaseng balasan ko. Kwa, nagsardeng ako nana. Di umot ngamin ka no binayadan ti balay mi. Iso lang, deje tinamnamaag apagadal ko. Ha? Nagkunadyak binayadan, balasan ko. Ni Uncle Raul nana. Bayadan niyo kumantap no ada pagadal ko. Anya, ay saan na pudno day tabalasan ko? Ay, kaasi kamat. Luklukwan na kalaang ni ulitag mo. Ha? Anya ti kayat yu asawan nana. Ubing ka pa'y ngamin balasan ko. Iso adi mo pa'y maawatan ti amin. No kayat mo, siya kun timang paadalkan ka. Ha? Awan anak ko, gaputa nagbakbaket ka abalasan. Dagitila ang kakaanak ka ti pagatadalag. Kat numanugot ka, agnaid kan dito'y balay. Ibilang ka kaspudpud no akapamilya. Saan kayo matakap-kapin ano nana? Saan kayo akabagyan? Kababain mat Awan rumbo nga pagbainam. Pudno asaan tangag kapkapin ano, ang maasyanak ka. Isakit ka. Saan akas kadagiti mismo akadaraam nga al-alilaan da ka. Parparigaten da ka iti trabaho. Imbes apagad-adalan da ka kuma. Kat di ka mapan. Awan mo't kat ti parikot ka da kami ay me. No kasta, palubusan dak nga ampunan ni Nana Amelia, Uncle Raul. Katwa na. Apay kung mga alapdan ka.
Nulakit di takayat mo, di mapan ka. Kay kayat ko pa ikit di Ha? Kwa. Tikay ko sawan, nasasaya ti jay tabak nang ti jay bakit. Maitid na amin na kayat mo. Ang mga no pagkadalin na kapay ti jay. Ngamin, awan pangikastaan nan itikin ado ti kwartana. Iso nga rod ti ko na uncle. Pagadalandak ka no. Kayat ko nga minunay ti makaadal, uncle. Iso sapay ko mata maawatan dak. Awan pa rin ko titiday tayo mi. Kas na ko na akon, nasaysaya at amapan ka ijay, tadda mabalinday jay bakit. Makapangan kay tagkakay mas amakan ijay. Iso sige, mapan ka. Tawan mo't mangiparparit. Oh, lakay. Di mo unay ti agsida iti karne. Nang runa da kita taba. Kun inayadam man ti mangan. Kasla ka may bibusan. Jak mga makapangan no awan titaba ti karniya si Dag. Bakit? Ay, unay kalakit din aya. Iyag mo man dagitan ataba. Na, sabi nga, di mo iya dayo ti si Dag na jak penabsog. Sakto man lang ang tagpalingki. Kanayon akas to'y tigat-gatangam amasida. Pasig atabtaba. Kasta nga ron ti kahit ko nga si Dag. Karning at taba-taba na. Bay-bay anak kadilag. Jak makapangan na awan taba ti karni asida kunakmanan. Mala, yung mo rin tatay busag. Sayang tinggatang ko. Ay, awanin. Nalugi amin ang dagiti negosyo tabakat. No pinaggidan mo ngamin nga inibatan ti water refilling station kan ti pigari lakay. Wana, tawan mo nga rod magangganan siya ta. Agbambanog talangi jay. Ngam kita amita. Awanan. Namimpinsan maten analogi dagiti rinugyan ta negosyo. Unak man no kunam anapig sa day tapautang business. Ang awan matlat ta. Ay, wan nga rod. Adong agpaiso ti pautang ta. Ngam, awan mo tinagbayad. Nagrigat tagsingil. Kasanuta pa'y itan lakay. Pangalaan tan ngay iti kanenta. Diyan ka mo bakit? Makaumat ka sa biyag. Timot gaya man balay da Uncle Raul ti malabsak. Tinasayaat. Dumagasak man. Uncle Raul! Auntie Lorna! Umayak man! Yahoo! Ni Uncle Raul mat nakaturog iti indayon nga da iti balkon ti balay da. Jakon si nga baliwak tulatan ti dumagas. Uncle! Uncle Raul! Uncle! Uncle! Tulungan na ka, Amy. Maragat, umang. Diyos ko! Ay, Karuba! Tulungan na kami! Ni Uncle Raul! Sana makaangas! Tulong! Hello, Auntie Lorna. Oh, ay mi, si Kamat, apay, anya ti masapol mo? Ni Uncle Raul, Auntie. Intaray mi dito'y ospital. Anya? Apay, ano ti asawa? Naatake ni Uncle, Auntie. Madama atamtaming ang dagiti doktor. Anya nga ospital ti ayan nyo, taumaya kadagos. Sige, Auntie. I-text ko ti address ti ospital nga ayan mi. Urayan da ka dito'y. Darasag pa'y tagpataray, tapno makasangputak kadagos ija ospital. Ay, nagbuntog lakit din aya, ti sarsaron mo kalugan. Ay, overtake ak man langan. Ha? At datrak ka masabat ko!
ko mabaybay anda anti ka ni Uncle. Di ka unay agladingit ay may panasam ko. Amangan numakapad-akos kan katikasta. Makaasim at dante Lorna kan Uncle Raul na. Nagsarunod amat lakit din na ospital. Agtalag kay ti Diyos panasam ko. Patya ka di na baybay ang dalor na kan Raul. Kumusta kan, Auntie Lorna? Ay, mi. Awanan. Pinutad ang tisakak. Agapuanan di pa naka-aksidente. Auntie, Awanan, Sir P. Kasano akpaitan. di ka madanagan, Auntie. Tadaak mo't ang mga sikaso kada kayo. Kumusta gayam ni Uncle mo, Amy? Nasayat matanti ka sa sad na, Auntie. Iso na lang tasan unay ang makabalikas. Napiktaran ti pa nagsauna. Gapo iti pan nakaatake na. Apay ngaya kasi matan tinagtungtungpanan may gagasawa. Kasano kami paitan? Ato yan tigatas yo, Auntie, Uncle. Agatas kayo pa, isakbay ang maturog kayo. Agyaman na, Amy. Ang iyang banag kaanakan. Oh, di ka agsangit, Auntie Lorna. Pakawanan da kami kumakadagitisan na nasayahat nga nararamid mikan kay ti kalabas. Palasang ko. Guraya isya kanakan. Sore pagkawalan na kuma. Pagkawalan na kagamikin yan. Nagbalik kami. Ada all pitkin ka. Napalabason dayjay, Auntie, Uncle. Awanan kanyak dayjay. Tinapatag ita, katyag dama. Nalabit ang karma kada kami dito. Napasama kada kami. Kasano tapaitan lakay. Agpada tamutan na sana makatrabaho. Sakit na lugi mat amin na nanegosyo ta. Di kay madanagan, Auntie, Uncle. Ingka rin ni Nana Amelia at tulungan da tayo. Kat ikarikmat nga aging gat kabaanak, kan napigsaak. Jak tumauma ang mga sikaso kada kayo. Kas itiin kare ni Nana Amelia, tinulungan da kami. Iso tinakakaammo anang tangdan iti mga sikaso kada anti kan uncle ko. In pa-therapy na ni Uncle Raul aging nga inot a nagimbag, ket nagtrabaho daytoy kas driver kan gardinero iti balay na. Intuloy ko mat tinagadal babaan matlaang iti tulong ni Nana Amelia. Nagturpusak nga rod iti kinamaistra ket mangisursuroak ita dito Ilocos Sur. Bumaket kan lumakay matan da uncle kan auntie, ngem napigsada pay met at tumulong kadag iti trabaho dito'y balay. Kastamatan kan ni Nana Amelia. Dakkel a panagyaman ko iti Diyos gaputa inted na kada kami ni Nana Amelia, nga iso tinakariknaak iti pudpudno apan ang ipatag ti maysa nga ina. Kanayon ko nga ikarkararag asapay kuma taikkan pay ti Diyos ida iti napaot abiyag tapno makadennak pay ida iti mabayag. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Amy.
ken ka pagayam Aimee. No apay met ngamin ano maminsan, no asino pay ti saan mo akab kabagyan wenno kapkapin ano, isupay ti makatulong ken ka. No asino pay ti kabagyam, isupay ti mangidadanes ken mangululpit ken ka. Saan matkit di nga amin taaddamet dagiti kakabagyan ana ayat latamet at tumulong. Tinapatag ita ket nakaturpos kan ken nakaamiris metten da angkel mo ken ti asawa na. Ket sapay kuma taagbalin nga adal daytoy kadagiti papagayam tayo a makangngeg. Di tay kuman orayan nga addapay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Alakas nan pagayam Aimee, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.